Mike tumwesije kati omugenzi abadde awangalira ku kyalo Mijeera mu disitulikiti y'e Rukungiri agambye okuba nti yabidde mu mazzi bwe yabadde asala omugga gwa Mineera ogusangibwa ku kyalo lwa Nkoma mu ggombolola Nyarushanje ogwabooze oluvannyuma lwa namutuka w'enkuba eyatonnye okumala kumpi olunaku lulamba. Njabo kwamiza gagoserene gayizura gatizura gatwara ebintu by'abantu mwena hate cyo busasa gatwara omuntu na nepche usitaka bwine kandi abantu bagezaho kuronda yabura onkani mpinga kunuya serna senda tukuberera tumutaza tukubantu sabura ninga kato kwipondera twine hokora abusho nga yordire nja kwera kubwete kumira kibantu rwo misiri turaro mutibera bwo kubura hokora babworotire. Brian Bakono ebaddewo ng'omusomesa ono amazzi gamutwala agamba nti batuuse ku kkubo ne basanga amazzi gazibye oluguudo kyokka omugezi n'agezaako okusala oluvannyuma lw'okujeemera bonna abadde bamulabula nti yabadde ayinza okutwalibwa amazzi. Yaika haliya kumujangu baletera mizi tutahamu atikangumize mwataga ni machete ndanagambushika kwaba yaika haliya gayezaga musingamani gamutebura ntabwo haliya haje umushinja wo mwagezaho kumuyamba kugira ngo arugeyo ahita nawoga musingamani aho yaramure kuraragenda aho no twagibagezaho bikaheza bikasingamani n'abantu babagije kwashanga yatsigiye takimukwasa. Abalala birabiddeko n'agaabwe bagamba nti babadde ku lutindo wabula nga amazzi mangi kyokka omusomesa ono yabadde mu bwangu ng'ayagala kugenda ku ssomero amazzi kwe kumutwala ne bagezaako okumutaasa wabula nga buteerere. Twahikaho omushaija areetwa Nyarushanje n'epiki kaija n'epiki avuga omu miizi gahika rwagati atishuka nkahe aha ruguuto agw'omu miizi nanyirukaniza kugira ngo ngezeho muyambi nkwate epiki kuhikaho omushaija yayashyira hagati y'amiizi nanyankwata hati omu kunkwata ngezeho kumwiyayo ndemu yari umuhango hati kaheza nkwate esaate enyuma nzihankurura kuba ndiyo esaate gireta ejuka. Okusinziira ku batuuze guno si gwe gusoose ng'omugga guno gujjula ne gubooga ne guviirako abatuuze okufiirwa ebyabwe kwe kusaba gavumenti ebeeko ne kyekola okulaba nga tebongera kufiirwa bantu baabwe. Tukumanya omuntu wagomizi tukumanya nahakuruga tuliga tusobangirwe tukumanya gavumenti metantushaba etuyambeho zeturonesa omuntu ogo. Kaweefube waffe okwogerako ne poliisi mu bitundu by'ekigezi ku nsonga eno agudde butaka kyokka tukitegeddeko nti okunoonyereza kutandise okusinziira ku bubaka poliisi bwetadde ku mutimbagano. Wetukoledde eggulire lino ng'omulambo gwa tumwesije tegunnalabika. Siano Mukibi ne Catherine Namugerwa, BBS Telefina, Gambuuze.